Kaseng Riboy Youth Developmental and Social Organization menta kasengi ha ka jingilam jong presiden kaseng uba Arnold Sengkeli ha ka jingidon lang jong kinong ilam kaseng All Meghalaya Karbi Association ha ka jingilam jong uba Bistokan Timung kum secretary ketik kaseng ki Karbi ha ka jela Meghalaya baru secretary ki Karbi Cultural Society Meghalaya Zone usamla Superlin Ronghang kilami isyakmat ban penpau ya jing sungo jong ki halor ka jingkren jong ikong Magdalene sau kami maulong ibadai MDC jong kum sning kabaila keren ha ka wain kita masa jong ki samla Karbi kabelalong ha ka Sauterik Urisau Arjar Puar Hariboy District. Uba Arnold Sengkeli kumuwe na kinong ilam seng bahalang Hariboy walaupun pau ya kejing bom so yahap halor kejing keren jong ketik nong mikmat pajba halor kena kamat kabakta ya syongsuk syongsan omtang Hariboy Henry kata kamtam miki Karbi bad gi khun kasi kiba syong kibasa hagi kaput ka jela Meghalaya bad kiwe ki jela ki pamarjan. Une unong yalam ulong bagani kentin jing paria jaj benriu kalong ke pensniu ya ke syongsuk syongsan bar ulong ru bakumba kalong hi hadu menta nadu hendah hintai kidon ke jingi dei ke baijan bha la kalong ha ke jingi trikam trejam ha ke imlang ka salang ha ka syongkha syongman ha ke jingi dei kur ke jingi dei jaj bat ki Karbi kim syam la sya khen po la ne sya khen nong wei dak ba ban rap ru bakini kentin ki bami negatif nong mikmat pajba kalong penban kumbai lam bakla bat wan ra ya ke jing sungo jaj benriu ha pedengki kasi bat ki Karbi ong uba Arnold Sengkeli. Naga liang jong kinong ilam jong All Meghalaya Karbi Association uba Bistokan Timung baru samla Superlin Ronghang kilong bakim don kono ke jing soper halor ke jing keren jong ikong Magdalene sau kumi maulong bat kim tip hiru syagano ke benta ketik jing keren ka thau dak ba ban rap ru ba ke jing khot jong ki ketik tamasa kalong ban penyajan ya ke jing dei hapdeng jong ki kum ki Karbi bat ki khasi hapo ke jela Meghalaya. Shushu kita kinong ilam jong All Meghalaya Karbi Association kilong ru bakim don kono ke jing sungo nong wei kamtam Hariboy haba ki im kisa ha Meghalaya namar kidon hapdeng ga syongsuk syongsan bat ki kit ki ba lang ya ke kya kasion jong adong kathan ya ketu ke jingong bayanga kakasi la kenyong woi hapo kasi kano tam ya phi ki Karbi kano tam ya phi Karbi kai ka bala pelongi iban keren di kenten kai ka ba kabala penlong iban mi ketik ya kum ketika shintur pankran katu go festival kami kano garasan kade garasan kaba penlong season tanga bakala season katu go festival la penlong ka All Meghalaya Karbi Association katu go festival kadi ban penek sa ya ti dustur go jongki katu garasan kadi ban lumber lang ya kun jong Karbi kibadon hapo Meghalaya kajing teli ke jumpi tendai haidur san imi itu jingkran balai ketu kami jingkran ngapan syai ke ne ba hapo Riboy District om tang hapo nompo Riboy District baro ngibun haki Karbi fitim ne ba hapo Riboy District ya ki Karbi mensyom kam jumi kan tim Karbi bat kam jumi ka kano kentin kide ki boy ngi hakte ngi khenti ki boy mikir ni set ong ki boy mikir ni set yang ki boy ni ong ki karo kata di tim boy tamang ni set de nam de we don't ni ba besadan we general secretary jong amda but iba Superlin general secretary jong KCS gitu na piti bahaya ngi abam kawai ka pelamja ngi arab ya kalau kha ka ju ka ngi arab ngi im haka ju ni lo fungsi parang ni tanya te kun ni tanya te jan kata ga di jumlong bagi im hakte ngi padon kano mano gajing itu ban om ba ki gede ki mikir ki gede Karbi ni boy ngi padon ngi im sok ngi im san ngi don hapne gajing kemen lada dom dinong ni program nagailang jokir ki khot ini nagailang jongiru ni khot ini kata ga di jing te ka ega bangi susi ne kawan no katu kantin ka bo om ba ki Karbi wat ailat do tin syak hitron hano kau ni menula syak hitron ni Karbi hadum tang impat ju benaru ba kadon ku kata dan hadum tang impat ju mabro ba kadon ka tin bangin don kata tin ba dia her jadi bro kuman sok no kat em ngimba ban sim advantage hakano kano ka benta laka deh election laka deh kan ba personal benefit ba kajak pindu ba chakta hot pila kan hakito kino gitu ta ya kajak minum kwa berkata ya ka syongsuk syongsan
jongi ki khon kabri nyeutra ki khon jong kari bon distrik ka jingkran kam nong kata tang ya no po kondisi kan kata ya ka distrik but industry as a whole kata mentang ngidam don hapen ga jingkran ngi kan ma ho blok tu ngidam don hapen ga jingkran yo rese da ini berbi da ini kentin yo se kan long ka jing kan long kading ka kalang ya kading ngim kwa ya kata ndai ni kwa ba nangne sakma ba kitu kintin sebhaw hakarasan kapung dei mangka katugarasan ka ba lapan lok tu sini lok ka nika youth festival tu nika di kamdi karasan na kumat keren kamdi ka political amsan kadu diga youth festival ha jaka ba encourage ki kena samlam ki jong kini ki karbi encourage ki kumno ba kin kiu saprang kamai ka chi kumno ba kin kiu je nang jista kumno ba penne pensa ya ka riti sencha ti khadar de jong ki henry keren pemban ada we lo ka kata madli madiyo ya ka we ki kun samla khanta te nagalang cuma ngamdon gino kitin gi bara shibun ndai ngasnyo benyau ya kan ke keren kabala kata madli madiyo ya ka ribo district cumi bara kowe makum jo ya kami kan ya bara kowe te kum kini kintin ngeno kwa ban mi hamno lada uno kano kino la ngi yelo kawe ta hadu ta khlimat ngimpak don kano ka ya misunderstanding dan jumlah ni ya imlang ni ya salang ni long fungsi sisar kata kata kabang ko deke kabang ni sofia halo ke cingkran kaba ni don ka jenis tu ka jumbo mes tu jumon ni don hapde ga misunderstanding hapde jumi ki boy berarti karbi em kamu tak dari insuk ni insan bat ngimpa makanya ka kentin ka one room hadir insan bahe lade insan jok ki karbi lade insan jok kasih ki boy nginong kwa makanya kentin kan room hai yo rese kan ka kentin kan room kan hapreng jong upai ba hapreng ukun samla benang room yo rese kan room kan mi yo rese din kan katayo syongso syong sengai jongi hapo re boy district kan katayo pisan komuni jongi hapo re boy district ngimpa makanya kentin kan room hai bat nadu menoba ya kasih hapo kasih lah ini mau dikompak don kita bat lada dong di kita lada dong gino jeng syatan no ban long boy hapo kasih sewa ban clarify ta ada dalam jong ini pat dong kan no jeng no ngi de ki khon kiti kabri nyokra lau boy uar ulangam upana ngi de ki ju kada kasnam te kompalong no kini ki karbi jumi hamne pomela kidi lasa daki hajar na menchua kidi bela indak spas na menchua ko ribo district jumi kapat tudam kano ka kentin balun bangi ya hajar bener ni shongo ni koi kha koi man daki ne ni banja ko tu kedam ko kai ga bagi sofia kai ga bagi menyau haba shwa ban keren ne ni kita tin pet kitin ba kren yo sigi hariam ba dai jai pembeli ta penban ya ka syongsu ka syongsungai ka bangi la man menta cinta ta lima ta de nagalang jongi ni kendu jure ba nang ne syakmat ni nompa ba mi kitin tang na ta ka jing mentol jongno ba kami ka jing haria ni nompa ya ta ka kene festival kejungi perlong tangsen hal live South Street penyak daka Karbi Cultural Society Meglezun hari nilam jung ba administratif ba kum presiden ba sekretari ba Suparden Rohang hari ini terlang ba all Meghalaya Karbi Association nagaliang di Karbi kibadon ha Meghalaya ngimdon kejing sngaw nongwe menum naru namaradu kapor juga himasalong siwan wan di paren ngelai don lupa ne rajala bu jungi de nama kenega kadau bangin ki snong Karbi bedon hapo jala jungi ngidon ki rat ngidon ki longsan mensal ngidon ki ramba snong pada ter ngilong ki kun hajar jongka himasalong hakta por kehadian haus nam saya ndai spak sampar belabu ini hagas student tribes hamikir haga negara kasih jengkia pada kasih tribe area baru ke belum kedun hok bandon bentalang ha ka district council kanyo langi ya ka Indian strike kum ki kasih jengkia bagaro te de halor kaneka nongriam ngim se nongwei lano noru
Kakam jungi kalong bangin penne ya kasung san kum sipara nadu kum pangilong nadu mendai hentai. Hak itu kasi kabang ya festival jungi ngilap perlang ya baro ki parlo ki samla bat menjuru ki nung mat jungi kum ki MLA bat MLC nolak datang ngilap perlu ya ki sing barang ki bedong apo ka distrik ke jungi te ni ai ke burong lang ya baro bangin don keno ke jungi siau politics te ha ka bade ber jingkran jungi kong Magdalene S Maulong belong indisip dan belum jungka sning konstituensi ngem don keno no jing sofa kasong pat hai ban perkhat kamut negatif yano shano hanroi la kala jing ngem don ke jing sofa ri ngasiu banyak tu bat kran ke jing sha bangi karbi ke badanaha kene ka jalabu jungi khatam hari boy ngidon ke jing dei ke bayan bat ki khasi la hati kur ki kha ha kasong kha sungman ha kren khana ka tre ka ta ha kam ya pam iem bat kalak pendon kano no jia herkinjat ha ka pengkren ka kentin bat karyam ka baik hanrai bat khot long kham kaju dan ta den makata ni kwa penne ya kata kajia de hapring ni kum sipara kum pardo persnam ngelap no pardo persnam lamar pa ni seni sopohoy ni don haginya de kurro kum mengi kum kini ki kurbe kleng rompe timung terang romhang sikli pun terdatar yang ni ki phoi ki karbi dimikir ni don kum tai kur wat ki kasi jung berdong ne ro ki don petu kur ting kum ta ni dei ni lalong kita ki pardo persnam dan langta ni kwa yang bandon borbor katinya i kaji buro mar kalian kaji teli khanang bangin ban la borbor bandon kaji suk kasung san klem don kanon no kajinya phar jan rew ne nongwe kumal kran ki mene ba na kalian jingim don no kaji seon mar itu kaji kran mar khot mula tip ki theu chen no kan ragi na kalian jingim ni kat ni phot lang ni burom long iki ni burom ni iki tu mengikut dengan kan orang jing so peri kalau apa dia buat kali kan juga ni bapak ya dengan bor nga keteng jeung ada Berlin Runghang ngabat kumu General Secretary jongka Karbi Cultural Society ko Meghalaya abaro kawai ka notice lana bo abaro kawai ka re India ngidon kumbalai ko atli gizun te hangne Meghalaya ro kalde gawai gazul te ngabat kumu Secretary ko ganne ka Meghalaya zul te bai dai bat kajingli bat klikli nga kaya jingkren bami aga social media aga tagasi ba ai jingkren di MDC badan buram jingi kong Magdalene S Maulong nga nagalayang junga kumu Secretary ngamdon gano ka jingsnyo ban pendrem lane ban kersan yang kata jingkran jungi kata ada ka personal issue lane ka jingkran simat ka personal opinion jungi ka theu ya ka mood ya yung tip andre ni ki bala syong masa angne daki spak snam ngampat yu sio kata ka kentin ka baong pria jai bendrew ki boy ki mikir ki khasi ngampat yu sio ikum kita kumba ong i General Secretary jongka amka laong ba ngila don nadu kita ki Himashilon adu ba shwa benwan sensar kita ki British te kata kapeni bang sung try adu kata ban sungjan ban ngidon kata gajinya dei ke ba ya jan ya bat ki khasi namanya imlang ya salang kumba ong presiden Secretary jongka amka ngila dei syong ngila dei hagaju ka do ka senam namanya imlang ya salang lawat hangano no ka kamim ka sensharat ka sensharpur ka hangano ka liang baro nia imlang ya salang te baidai bat ka jingkren jungi te saastang ha ga jing pakha jungi bat pensyai baidai bat jingkren te na kaleng junga kamdon sibun ban pensyai halor ka jingkren jungi blesibot